Sirotnjo moja, dobar dan rektalni alpinisti, dobar vam dan zatvorenici, dobar dan glumci, sjaju i bijedo Bosnivuda. Jučer sam vam, dragi moji, čestitao novu godinu i zaželio sve najbolje u novoj 2024. godini. Također sam izjavio da jučer bio zadnji video baš što se tiče videa ove godine, ali nažalost ne mogu da održim tu riječ jer od toga se naravno ispričavam. Vi sada možda pitate, pa šta se to desilo u međuvremenu pa sam morao da napravim još jedan video. Pa dragi moji, vjerovali ili ne, desila se ponovno Seka Sebija Izetbegović, desila se naša ljepoca, naša Šeherzada, naša sultanija. Pa je tako, dragi moji, kantonalni sud u Sarajevu donio danas rješenje kojim je utvrđeno da je nadzorni odbor Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu imenovan nezakonito. Rekao sam ja, dragi moji, da ovo neće da se završi tek tako, nego da će Seka da ide sa njima na sud i da traži svoju pravdu, mada je to nepravda na sudu. Samim time ova današnja odluka bi mogla dovesti u pitanje sve kasnije odluke kao što je smjena Sebije Izetbegović, ali također imenovanje novog generalnog direktora, dragi moji, KCUS-a. Kantonalni sud je, dragi moji, donio ovu odluku, odnosno ovo rješenje, i ono je pravosnažno i izvršno. Samim time na ovo rješenje nije se moguće žaliti. Pa da li vi, vidite li vi, dragi moji, da Seka zna šta radi? Da li vi stvarno mislite da je sud jednostavno tako odlučio da sve ovo vrati na početak, iako smo dobili novu vlast? Postavlja se pitanje kako je to uopšte moguće, jer svima nama je jasno da ne živimo u uređenoj zemlji i da nam pravosuđe služi da bi njime obrisali pakaš, odnosno da vladajući skloni sa ulica svoju konkurenciju, odnosno neistomišljenike. I to je naravno istina, će li se vi s tim složiti ili ne? Pa odgovor na to pitanje, dragi moji, je također jako jednostavan. Najvjerovatnije da kantonalni sud, ovo je sad možda za vas teorija zamjere, za one malo širih shvaćanja je istina, ali najvjerovatnije se ovo danas desilo zato što kantonalni sud pripada, odnosno pod palcom je familije Izetbegović ili pak nekih njihovih jako bliskih prijatelja, ili kako bi on tu rekli, jarana. Samim time rad toga i ne treba da se čudimo ovoj odluci. Jučer je, da vas posjetim, odlukom upravnog odbora KCUS-a za generalnog direktora imenovan Ismet Gavran Kapetanović. Čovječe, nikako da se riješimo tih ptica. Sve se ovo desilo naravno, dragi moji, nakon smjene Seke, ali sad je nažalost sve moguće, pa je tako i moguće, dragi moji, da se Seka vrati na svoju poziciju, odnosno da poziciju generalne, odnosno na poziciju generalne direktorce, jer mandat joj je trebao isteći tek 9. januara ili 9. siječnja. Da li će se ovo i desiti, iskreno da vam reknem, ne znam, ali na nama je da se strpimo i da vidimo kako će ovo sve da se razriješi, a na vama je naravno da zapratite kanal kako bi o tome bili pravovremeno obaviješteni. Eto ga, dragi moji, što se mene tiče i što se tiče ovog videa, to bilo to. Ako vam se video svidio, koji svaki put, lajkajte ga i podijelite da dođe do što više ljudi. Ako već niste, pretplatite se na kanal, također ako želite, pridružite se obitelji, odnosno postanite član kluba i do idućeg gledanja, dragi moji, vidim vas.